Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Taun sets illam saghale adına merdik oğuzne qışı dol sohbet masiv dol merdigi qaz qış dol merdik şu merdik Allah ta'atış so موج واسق وزوت مول خوج وحالات سوا لورج تزبوه بجب عادلا مول خوج ندو خطر ده بعد أشياء حمده درفت موج واسق وزي خراديانت مهم خراديانت دال مهم خراد مداخل بمختيان متصيش خطر دقس نه دهی تاخذ دیار از نیو تا مسافر فترین ده هم دست موج واسق و خراد واسه دیانت مش بزندلی ایمامش قدر از حلقة دوتة از مردیگیش قصد دیونه و مخر ورود مردیگیش دی تیگی مگه لوردش ساعت خیاه ولج کامل و تمیتی جبه ده واسه جوتش که جماعت مردیگیش ده نه قیستی داشت ده اول مردیگیش ده حلقة دی مخ تازه دیون بلغ ده که یاد اخوانیر مردیگیش ده اول پیلام دیاش ده ابسط خیالش ده یا لوردش سق خلیت احتیاج چند دیون مردیگیش دیونه لطفا سعی از مال خوددار، تلفن خوددار، می‌تونی أنا هي بساتسم بر از یک لدرود موت از وقتیان. تو اچه ایمامش قدر، جفتش قدر، شش از دیگر قاش دیدی حق داشت که باقی سوملیز قد. و نداری از محمد نیست چه مثلا صوتی از بال باز یک تصا اگر نوین تیز دفت سنا فول اچه یار جقیدی لیدا حنی اختیار من اختیاری لیدا یک و یک برت یبی هم بحال خود سرده. تو اچه دیگر چه ته لوردیش هم دست. علامت از قیقل در از ایمامش قدر، یوتیش قدر. اگه اتقاش که از مثلا از лорди حق дочар мет лори есть сказали андали. К сожалению, это подтверждается. Сегодня на рассвете психически больной человек, неуравновешенный, попытался поджечь мечеть. Его задержали, с ними работают правоохранительные органы, а также врачи, так как человек является психически нездоровым. В целях обеспечения безопасности обратился бы к населению, чтобы бдительность были. Смотрели, кто подходит, кто уходит. Поэтому по поручению главы республики во всех мечетях, особенно квартальные мечети, не центральные, а и центральные тоже, в ночное время закрываются, есть охрана. Поэтому будет огромная просьба никаким провокациям не поддаваться.